ngewe Arsene uhagaze hano nigeze kurwara amavunja. Hari abantu baza amavunja, abaza amavunja, ariko ngewe ntago yari amavunja yanga yasanzwe. Ngewe bankiraga mu mazi ikirenge cyamara koroha bakajya bahungura nk'abahungura ivumbi. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ese turanezerewe kuba mu nzu y'Imana. Are we happy to be in the house of God? Ijambo rye riratubwira ngo uyu ni umunsi yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. His word said this is the day the Lord has made us to rejoice. Kandi ngo buri munsi ugendana n'ubuntu bwawo. And each day is by grace of God. Ndashimira Imana kubw'ubuntu bw'uyu I munsi. thank God for grace of today. Ndashimira Imana ko uyu munsi uri mu buntu bwayo kuba I uri hano. thank God this day is by grace of God that we're here. Mbere ya byose nongera kubasuhuza mu izina rya Yesu. Before all, I greet you all in the name of Jesus. Nongera kwisegura ko natinzeho gato. And bear with me, I came a little bit late. Habaye ibibazo imodoka ikajya igenda yanga kwaka. There was an issue with my car. Ariko ndashimira Imana ko nabashiye But I kuhagera. thank God I'm able to be here. Ngo Imana niyiteramo umutima wo gushaka ndetse no gushobora. Turashimira Imana ko idushoboje kugera hano. We thank God who enabled us to be here. Ejo bundi narabisengeye. Last time I prayed. Kuwa gatatu naraye mu bitaro. On Wednesday I spent the night at the hospital. Nari ngiye kwiexcuse mvuga ko bishoboka ko ntazaboneka kuko nari I was ndwaye. about to excuse myself because I thought I was not going to be able to be here. Bankiraho serumu ho gatoya numva ngaruye ubuzima. And I was there for a while. Kuwa kane nirirwa gutyo. On Thursday it was the same. Uyu munsi nirirwa gutyo. And even today. Umwanzi arongera aratega gutyo. The enemy attacked me again. Imodoka igenda yanga. And then there was an issue with my car. Ariko Imana irabyemeye ko tuba hano. But God enables me to be here. Ubu ni ubushake bw'Imana. This is the will of God. Ubu ni ubushake bw'Imana. This is the will of God. Kurwana iyo ntambara yose ukabasha kugera hano. To fight all those battles to enable me to be here. Nuko Imana ibitugiriye ubuntu. It is by grace of God. Ndagira ngo mbafashe tugiye gufatanya kuramya Imana. We are going to all praise God. Tuvuge imirimo ikomeye ikora. And talk about the great work that is done. Ngo Imana igibasha gukiza. He's a God who is able to heal. Imana igibasha gufata amagufa yumye kongera kuyahindura mu buzima. God is able to take a dry bone. Imana igikora ibikomeye. God does powerful things. Imana itugira ubuntu bwo guhagarara hano atari kubw'imbaraga zacu ahubwo kubw'imbaraga God enables us to zayo. stand here not by our power but His grace. Indirimbo tugiye guheraho iroroshye muraza kumfasha iravuga ngo sukubabeshya kure niho tuva, sukubabeshya kure niho tuva, sukubabeshya kure niho tuva, sukubabeshya, sukubabeshya kure niho tuva, awutera indirimbo niwikirizwe, sukubabeshya kure niho tuva, kure y'inkuru z'umucunguzi, sukubabeshya kure niho tuva, awibyiba
umwami yagire neza hano hantu, hari abo yakuye kure. Amen. Iyi ndirimbo njya kuyihabwa, aho nari ntekereje imirimo y'Imana yakoze muri ngewe. Ngewe Arsene uhagaze hano nigeze kurwara amavunja. Hari abantu baza amavunja, abaza amavunja, ariko ngewe ntago yari amavunja yanga yasanzwe. Ngewe banshyiraga mu mazi, ikirenge cyamara koroha bakajya bahungura nk'abahungura ivumbi. Ariko nyuma y'ibyo byose Imana ingirira neza. Ima kuba nahagarara imbere y'abantu bakomeye nkamwe, ingirira ubuntu. Nayanditse ndi mu ndege ndi kujya Malawi, ndi kureba ukuntu Imana ishobora gukura umuntu mu mavunja angana gutyo, ikamwizera, ikamuha umurimo wayo, ikamwita umwana wayo, ikamugirira neza, akabasha gukora ibyo bintu. Igitero cya kabiri kiravuga ngo cyari igihe cyo kwegeranwa kw'ingabo no kuririmba kw'abacunguwe n'isanga kuru ruhimbi. Nukuri nagiriwe neza, nari nkwiye ubusama bwa byose, sukubabeshya kure niho tuva, ni kure, sukubabeshya kure niho tuva, ni kure, ni kure, ni kure, sukubabeshya kure niho tuva, oh ni kure, ni kure, ni kure, sukubabeshya kure niho tuva, aho batwitaga bavumwe, sukubabeshya kure niho tuva, oh ni kure, ni kure, ni kure, sukubabeshya kure niho tuva, oh ni kure, ni kure, ni kure, sukubabeshya kure niho tuva, oh sukubabeshya kure niho tuva, nukuru mukumbi muto, so yishimiye kugugami, ubw'amashami yawe yasaga nk'ayatemwe, ntiyatuzani y'igicucu ngo twugame, amasoko ava mu rukiryi rwawe, ntiwisi teraniye ngwishira umwuma, Imana usengira utiza indi mana, niyo yakoze ibi urora twe twigaramiye,
turi gusoza ushoboye uzamura ibiganza byawe turirimbana aya magambo. Ndabona izuba rirashe, waramutse Rwanda, umwami yuguruye ijuru. Unize nk'umunota wawe umwe twatura aya magambo. Ndabona izuba, ndabona izuba rirashe, waramutse Rwanda, waramutse Rwanda, mwami, umwami yuguruye ijuru. Iki ni igihe, iki ni igihe nyacyo cyo kuramya. Ndabona izuba, ndabona izuba rirashe, waramutse, waramutse Rwanda, mwami yuguruye, mwami yuguruye ijuru. Iki ni igihe, iki ni igihe nyacyo cyo kuramya. Iki ni igihe nyacyo cyo kuramya. Kimisagara, iki ni igihe cyanyu cyo kuramya. Iki ni igihe nyacyo cyo kuramya. Shekina, iki ni igihe cyanyu nyacyo cyo kuramya. Iki ni igihe nyacyo